Kajungan ban priang yang dinoyang di Batamai jaga parti kalau banda berkali susu ya parti. Kat bakal banjit nong mi khmat sakiyeng dorbar thawaan ke jela hawar hajar arphulai kala sedang panpoi ka United Democratic Party kerana klan hapo umsning constituency da kajingwan penyaso kiri rangba sakane ka parti ki ba kentup yauba RB Shadab president Riboy dorbar uba rangkan sai makdo CEM baru chairman barim ka KHADC uba CBCM UCM barim ka KHADC bat kiwe par kinoyalam na kiwe par ki parti Kibala penyaso elade syaka UDP ban ai ka jingkersha na ka parti hakane ka election ban wan house nam arjar arpulai. Yakite kibala wan penyaso elade ba ka United Democratic Party la priang snobha haka jingalang balong menta ka sngi ka arpusan tri unailar hayeng dorbar yau maulong do president rangba kane ka seng UDP uba mer ba lengdo uba deru ulampang ka sorkar jela haka jingang dan rengkat uba Pius Marwen UMLA Ranikor constituency uba Balajit Rani MDC Nongpo constituency uba Don Bok Kemdet president UDP Riboy district bat kiwe pat kiri rangba bat kinoy lam jeng kiwe pat ki parti Ngakwa banten saya ni bagi balok bagi nongki kaum joka parti di badan balok sekata kende bandon jadi suku ke bawah bayo ni eno mi jendan no lagi kita baik no yaki nak parti kejauhan ban priang yang dinoyang di Batamai jaga parti kalau banda berkali susu ya parti mentangi don ka prago kia bere mereka araja ka pra general election minot ka mrewo kia mi sunol go babio si job ya ba election nare ko Bayu Jimson ijob ya ba election na ko mo na niyo plus sa election hoy ka sira ka ba election tama ka seat ke community nama president nama ko jota dong ko ide UMLA na kasya na kadang ni don kam tam pramor ki MLA na kalian jo ka parti bejongi ngel padiang lala pikwa sibon di ke kiba pikwa ini milo yang kan amon lala ko sa sakot ka kawa Nilai bandar bahkan train di kam ngidon kampung dia kali. Nah kadang kawan bagian kami agak kendo agak cakap jopin dari boy. Lawan abun sih. Nasdaq lawan presiden monoyam. Mulai sibuk dia kena bajet MC. Lawan lanjuan itu pakai itu. Kalau ibor kalau ayam siapa kalau meskem bagaimana begitu orang kasih kalau ini kibalong kibaman kibayar ada berkhidmat ngan istem ke bakaman suan nado ka por manganamdan siya kaway ka konsensi siya mamangkong ngade kongres hindi nga Christian ya ibadan bo kemudian kita kali jumlah yung nga istem ke bakaman suan bada hari por nado ka por bagilong MDC nga Christian ya ibadan bo ijob kumu MLA nga Christian ya ngade kongres hindi nga Christian na mabangay na ito na ya ibadan bo beliau berbahas, beliau berkoi, bat bulan sebun ke bangidang ke cingkren. Dia tahu ni ngalah kerjaan ye met nasib. Bat kalau kepor harga bangalajan sampai naksir kongres lu, bilangnya naya bang mengeling kui bang salamat, babak namaloy. Hente aku bilang, nak benda ki beliau ki berbahas ngakerjaan. Dia hadu kan dia kepor mencari, mayu ini bagai UDP, apa kenyalang jongi, apa jongi distrik kayak baik. Lasi siya kaya jengge gabun di don hali kampati nimla nalan ya kata ndeng don ni sania bos camp hari hadu mendaga resmi de hari rapor mengiasan yang dikikot mane pengilung baru gini almut di baya saya lang menga kide KXMDC KXCM KX chairman ngate ngampat long MDC layale election ngaga kongres awan dia kesau rem mula menjok dia ngalau rimadan ni kumda tendre kalau beliau saya nungkong ya dia kekal. Hari juga perlu, ngayon nungkong hari dingkot.
Nama Baimat Bangladesh Presiden yang Boy Dorbar, Bangdan politik, Bangdan AA. Tenrai kali Boy Dorbar kadon kit khot jongka kiba khle jak sunglut barok. Na BJP rudan, UDP rudan, Kongres rudan, ki HSPDP rudan dan lut hangin. Teman long Presiden jong kata kasem. Kam dai besok. Hab adjust yang ini ki ideologi jong giwe gilok. Yang ai boleh yang ini long ba. Kibla syariah ai ngah ko ani katem. Kibla ai ngah yang ini kurang. Ban yang ini kampung Presiden jong ni Bodorbar. Bat kali Bodorbar kam syam tek kendal IFM. Ban ba lalu Presiden umla ban penyiasok parti lain kam don hukum kendal. Dia dah mengalami